The last final event of the competition, Rouge 2017 on the second day. Air riflemen, 8 highest-ranking athletes in the qualification advanced to the final. Starting position in the finals are assigned according to the athletes' qualification ranking. 8th final position, Potočnik Grega representing Slovenia. Also Stenomin of the following Slovenia. Lansko leto drugo mesto državne prvenstvo v Portorožu, včeraj finalist 6. mesto. 7th final position, Dragan Marković representing Slovenia. Yesterday, the gold medalist of the competition here in Rušen. Dragan je tekmovalec v državne reprezentanci Republike Srbije, je večkrat reprezentiral preko Karov, 9. na Romiju 7. na 8. 6th final position, 6th Romanian Island Kapas representing Hungary. 8th place, European Championship Committed to 2008 as juniors. Torej najbolj se bogati v udeležbi evropskih prvenstvi v Romuniji 2012, Poloniji 2012 v disciplinah 60 G in zojnih položajev in svetovnih pokazov od 44. mesto. 5th place, 6th final position, Mihael Homola, representing Slovakia. Final position, Leon Kretiković representing Serbia. Third final position, Nemanja Miroslav representing Serbia. Second final position, Rebele Simon, representing Slovenia. Ponaša se z naslovom najboljšega sveta, udeleženec 7 olimpijskih iger, nosilec 6 finalov olimpijskih iger, zadnja medalja olimpijskih iger, tretja bronasta olimpijskih iger London, bronasta olimpijskih iger Peking. Po njem govoriti zadnji listni boj uspehov se je stekal v neskončno, tako da zmagovali svetovnega pokala, zmagovali svetovnega prvenstva v različnih orožjih in seveda dolgo leta najboljši strelec Republike Slovenije in seveda tudi večkrat zmagovali tekmovanje v Ružu. Evropski prvak, Evropskega prvenstva Tallinn 2005, drugo mesto, Evropsko prvenstvo Gjör 2004, peti svetovni pokal Ford Medic 2005, sedmi Ford Medicu v dolnjem položaju, včeraj finalist kvalifikacij na prvem mestu, tako bo danes, koncu osvojil 8.